Siyanibingelela abathandekayo egameni leNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Sivela kini ke sivela kumabonakude sichamba khona eCathedral yase All Saints leseMbabane eDiocese yaseSwatini. Siyabonga ke ukuthola leli thuba bathandekayo ukuthi sihlanganyele ndzawonye kule nkonzo yanamuhla njengoba ke namuhla kulisonto lesithathu emva kwelebonakaliswa kwayo inkosi yethu third Sunday after the Epiphany. Namhla ke tingemashumi lamabili nakune kwenyanga yaBhimbidvwane. Tifundo tethu ebazalwane tale nkonzo titholakala ekhasini lelishumi nemfica kuyincwadi yethu yetifundo bese futhi titholakale ekhasini lemashumi lamabili lemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu encwadzini yenkonzo, page 250, prayer book, page 19 kulectionary. Sisho umthandazo wethu wanamuhla. UNkulunkulu weticalo letinsha sikhuthata ukuba siguquke ngentokozo sikulandzele nekwethembeka endleleni yakho lemangalisayo ngaJesu Kristu lokukhanya nensinziso yethu lophila abusa kanye nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Siyabonga ke bathandekayo egameni leNkosi. Sitawuthola tifundo tethu tanamuhla. Sitawuqala ngesifundo sekuqala lesiphuma eTestamentini lelidzala lesitawufunzelwa nguye babowethu Tim. Amen. Siyabingelela ibandla egameni leNkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini yemprofeti Jona sahluko 3 siqala evesini lekuqala. Livi lasimakadze laphinze lefika uJona kwesibili lathi, hamba uye eNineve kule dolobha lelikhulu ufike umemetele lesimemetelo lengikunike sona. Ngakho-ke wahamba Jona waya eNineve njengekusho kwelivi lasimakadze. INineve lena kwakulidolobha lelikhulu. Kwakungathatha emalanga lamathathu ukuthi umuntu alihambe lonke. Jona walingenela leli dolobha wahamba lilanga lonke wase uyaqala uyamemetela uthi sekusele emalanga langemashumi lamane ukuthi iNineve ibhujiswe. Bantu baseNineve balikholwa lelivi laNkulunkulu. Ngakho-ke base bamemetela ukuthi bonke bantu abazile kusukela kulomkhulu kuze kube ngulomncane bembathe emasaka bakhombise ukuthi baphendukile. Wathi kube uNkulunkulu abone lokho labase bakwendile ukuthi batishiye tindlela tabo letimbi watisola ngalokubi abeshito ukuthi utabehlisela kona akazange abajezise. Livi leNkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga abathandekayo isifundo sekuqala sesitawuholwa nguyena Tim kulo lihubo lanamuhla lelibekiwe lihubo lemashumi lasithupha nakubili. Lihubo lalomuhla lihubo le mashumi lasithupha nakubili sisukela evesini lesihlanu. Mphefumulo wami thula kuNkulunkulu ngobe lithemba lami livela kuye. Uye yedwa lolidwala lami nensinziso yami nenqaba yami ngeke ngitanyataniswe. Insinziso yami neludumo lwami kusetandleni taNkulunkulu. uNkulunkulu usiphephelo sami nelidwala lami leliqinile. Ninesive yethembelani kuye ngato tonke tikhathi. Thululelani kuye tinhliziyo tenu. uNkulunkulu usiphephelo senu. Bantu katana bafanana nemoya nje. Tikhulu nato tilide lelide.
noma bafakwa esikalini kanye kanye balula kunemoya. Ungalibeki lithemba lakho emdloveni, ningatilulati ngemathemba lalide ngekugcekeza, noma ngabe nje boyanza, ningatibeki inhliziyo yenu kuyo. uNkulunkulu ukhulume kanye ngeva kwabakabili kuthi emandla ngakho uNkulunkulu, Nekuthi umusa wakho simakathe, ngobe wena umuntu umnika umvuzo njengokwemisebenzi yakhe. akudunyiswe uyise neNdodana naMalo eNgcwele, njengoba njalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo lihubo lanamuhla. Sitawuqhubeka ke umfundisi Zulu otawusifundzela ke bathandzekayo sifundo sesibili lesiphuma eTestamentini lelisha. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Amen. Sifundo sesibili sibhaliwe eTestamenteni lelisha encwadini yokuqala lebhalelwe libandla laseKorinte sehluko sesikhombisa livesi le-29. Bazalwane ngithi isikhathi sesinciphile kusukela nyalo, nalabane bafati ababe njengalabede bafati, nalabakhalako babe njengalabangakhali, nalabatfokotako babe njengalabangatfokoti, nalabatsengako babe njengalabangenalutho, nalabasebentisa lelive babe njengalabangalisebentisi, ngoba simo salelive siyendlula. Angifuni ukuthi nikhathateke. Longakashadi ukhathalela kwenkosi ukuthi angayithokozisa ngani inkosi, kodwa loshadile ukhathalela kwelive ukuthi angamthokozisa ngani umfati wakhe. Iminako yakhe yehlukene ekhatsi nalongakenzi, noma intombi ikhuthalela kwenkosi kuze ibe ngcwele emtimbeni nasemoyeni, kepha lowenzile ukhathalela komhlaba ukuthi angayijabulisa ngani indvodza yakhe. Lokhu ngikusho kuze kusitakale nini, hhayi ukuthi ngicondze kunibopha ngetintsambo, kepha kuze nihambe ngalokufanele, nibambelele enkosini ngalokuphelele. Livi lenkosi lelo. Abonge uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane isifundo sethu sesibili sitawusukuma ke manje sitawusho kanye kanye ingoma yelishumi letholakala ekhasini lemakhulu lamathathu nemashumi lasihlanu page 350, ingoma 10, ingoma yokudumisa ingatimulo yaJesu. Kristu Jesu abanesimo saNkulunkulu, kepha akatange asho ukuthi kuyinto yokubhodlwa kulingana naNkulunkulu, kepha watidzela wathatha simo sencebu, watalwa njengomuntu, wathi adelwe njengomuntu ngesimo, watithoba, walalela kwade kwaba sekufeni, ekufeni kwesiphambano. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika ligama lelingetulu kwamagama onke, kude kuthi egameni laJesu onke emadvolo agoqe, alabasezulwini nalabasemhlabeni nangaphansi kwemhlaba, tilimi tonke tivume kuthi Kristu uyinkosi, kube ingatimulo kuNkulunkulu oyise. Akudunyiswe uyise neNdvodzana naMalo eNgcwele, njengoba njalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawulalela bathandzekayo livangeli lanamuhla. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalela tindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakholwa ongcwele. Sahluko sekuqala siyawufundza esahlukaneni selishumi nakune. Akadunyiswe Kristu omsinzisi wethu. Emva kokuboshwa kwaJohane, Jesu waya eGalile ahamba ashumayela livangeli laNkulunkulu. Abathi sikhathi sesifikile, umbuso kaNkulunkulu sewusonzele, phendvukani nikholwe livangeli.
Kwathi Jesu asahamba agudla lwandle lwaseGalili, wabona koSimoni bana Andrea umnakabo badweba tinhlanti ngelinetha, phela babebadwebi. Jesu wathi kubo, "Landzeleni, ngitawunentani bebadwebi bebantfu." Masinyane bashiya emanetha abo bamlandzela. Jesu wathi nasaqhubekile, wakhanza koJakobe naJohane emadodzana aZebedi bebasesikebheni balungisa emanetha abo. Wathi kube ababone Jesu, wababita nabo base bayamlandzela. Bashiya uyise Zebedi asesesikebheni kanye netisebenzi la bekatiqashile. Nalike livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Siyaqhubeka ke bathandzekayo nayo inshumayelo yethu yanamuhla. Sihloko sayo inshumayelo yanamuhla ethi lapho Kristu asibita. When Christ calls, lapho Kristu asibita. Sisaqhubeka ke bazalwane sihamba naso lesigaba noma lesikhathi sekubonakaliswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu ebantwini bonke. Siphinde sikhunjutwa ukuthi kusho ukuthini kithi lokuthi Jesu Kristu abonakaliswe even tonke. Sitawukhumbula ukuthi solo sihamba nayo lendzaba yokuthi Jesu ubonakalisiwe nebokuthi thina sesendiwe tindlalifa ngenxa yokuthi sibitiwe ngaJesu Kristu. Evikini leliphelile ke bazalwane sisaqhubeka nako lokwembulwa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Sibe nesihloko lebesithi manje sibitelwe kute ukhonta Kristu, called to serve Christ. Lebe siphuma ke empitweni kwabo bafunzi lesitholako etifundweni letabakhona evikini leliphelile. Njengoba nje nanamuhla sithola esifundweni sanamuhla selivangeli lalapho Jesu Kristu abita khona abafunzi bakhe ngokuthi bamlandzele. Nanamhla ke bazalwane solo siqhubeka kiyo leyo ndzaba yelubito noma kubitwa, kodwa sesithi namuhla nangabe Kristu akubita noma lapho Kristu akubita. Sithi ke bazalwane kumqoka ngokuthi sathi ukuthi ngamunye nangamunye ukhona uNkulunkulu lasibitele kona, ukhona Kristu lasibitele kona. Kumqoka lokuthi sikuconze bazalwane, sikwati, sikufune, siphindze futhi sikulandzele lokho uNkulunkulu lasibite kokuthi sibe ngikho. Siyathi ke bazalwane ukuthi kulokubonakaliswa kwaKristu abonakaliswe kithi siphiwa emandla ke bazalwane ukuthi sibe bantwana baNkulunkulu ukuthi sitawukhona kuliva livi lasimakadze uma akhuluma asimemeta noma asibita afuna kusithuma afuna kusicondzisa endleleni. Sitawuliva lelivi ngoba sibakhe njengoba asho yena ukuthi imvu takhe tiyamati tiyalati livu lakhe uvela khulume kanye kube nemehluko. Manje nangabe ke thina bazalwane uthi nakakhuluma uNkulunkulu kungabi khona umehluko, ufuna bese siyadibuta ukuthi ngabe vele unguyena umelusi wethu, singitwe imvu takhe noma nje siyalandzela asathi ukuthi kuyiwa. Nasibuka ke lihubo lanamuhla bazalwane sibona Davide nayaqala lelihubo mhlawumbe lapho singafunzi khona thina. Siba Davide ukhuluma ngokuthi umoya wakhe ufuna ulinze simakadze, ulinze futhi ngekuthula. Ngoba bazalwane sifike siphila esikhatsini lalapho kufuna sifunze khona kulinza abathandzekayo. Ufuna ukuthi sifunze kuphakamisa uNkulunkulu sebe yena abe ngetulo kwato tonke tintfo. Kufanele ukuthi uNkulunkulu abe siqalo setimpilo tethu njengoba Jesu Kristu washo wathi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nekulungakayo kwawo tonke letinye izinto tawo bese tiyalandzela. Matthew chapter 6 livesi le-33. Nembala ke nasibuka bazalwane sibuka imibhalo ngoba ngiyayithanda ukuthi kufanele sathi ukuthi yonke into lekhona eBhayibhelini uma uhamba ubuyela emva kuGenesis uyasithola sisisombululo noma sicalo sayo. Nalamuhla ke bazalwane sithola indzaba ukuthi nasifunza livesi lekuqala nje la Genesis lithi ekuqaleni uNkulunkulu. Amen. Bese liyaqhubeka ukuthi wadala izulu nemhlaba, kodwa lamagama ekuqala nje lamabili ngiwo lecabanga ukuthi amqoka empilweni tethu lawa lathi ekuqaleni uNkulunkulu. Lamagama ke bazalwane lathi ekuqaleni uNkulunkulu kufanele ukuthi siwathathe siwahlatiye sibone ukuthi kithi akhuluma indzaba yokuthi ekuqaleni kwako konke ufuna kube naNkulunkulu.
kube uNkulunkulu lo hamba embili etimpilweni tethu kufuna ukuthi sibeke uNkulunkulu embili eNkulunkulu uqala sitawukhumbula sifundo seviki lempelile sifundo sekuqala lapho besiva khona ngemfana Samuel kubitwa kwakhe uNkulunkulu Samuel wakhona kuliva alilalela livi laNkulunkulu ngoba abeqale kaNkulunkulu ekuqaleni kwakhe wathathwa wayawubekwa lapho kwakunaNkulunkulu khona ngakho empilweni yakhe Samuel kwakuNkulunkulu nje ekuqaleni embili kwato tonke izinto ngakho ke wakhona ukuthi alive livi laNkulunkulu nathi ke bazalwane masitawuthatha uNkulunkulu simbeke embili sitawukhona ukuliva livi lakhe kodwa sitawukhona kumuva nasakhuluma nathi nasasicondzisa nasasibida asasibuyisa futhi endleleni ukuthi siphinde simkhole simsebentele yena bantu abaningi abathandzekayo letinsuku bafanana naJona ngokuthi uNkulunkulu uthi ababitile abakhombise indlela ukuthi wena ngifuna ungene la ngifuna wende nawo kodwa bona bavele bathathe bakhe nje batifake ebhoshongweni lomkhulu batifihle uNkulunkulu ukuthi akakhona ukufinyelela kibo bangathi ukuthi njoba Davide asho kude lapho singabhaca khona sithi sibhacela uNkulunkulu uyahamba agcina afikile uNkulunkulu njoba ahamba wagcina afikile kuJona waze wafika uNkulunkulu kwaphinze wambuyisela Jona ukuthi ahambe aze ayofika eNinive afike ayikhulume indzaba yaNkulunkulu yokuthi yebantu nifanele ukuthi nathi ukuthi uNkulunkulu utawunibhubhisa ngenxa yemisebenzi yenu lemibi bantu labaningi bazalwane babaleka bese kubalekeni kwabo baphindze babalekisisa kanti uNkulunkulu lomuhle ngoba uNkulunkulu unikana emathuba la Jona wamnika uNkulunkulu ithuba ukuthi noma asabalekile asatijike ekhathelwandle wathi buya kuthathe uhambe kuye le eNinive lalapho ngifuna ukuthi uhambe uyotshela abantu bamkhona ngoba bazalwane uNkulunkulu usipitile ubite mina nawe kude ukuthi atophephisa abantu singacabanga nje bazalwane idolobha laseNinive lelalidwele abantu abaningi kangaka la sitshelwa khona ukuthi wahamba emalanga Jona asuka kulenye ingcenye aya ngale ngesheya kwalelo dolobha solo atshela abantu ngelivi laNkulunkulu ungacabanga ke mzalwane ukuthi nabe idolobha ulihamba emalanga langaka kusho ukuthi liyawube lingakanani lona solo uhamba lakilo usuka ngalawo uyophumela ngalo labantu labangaka labacishe babhubha ngenxa yekwesula lwathi kodwa uNkulunkulu wafinyelela kibo ngoba kwabakhona imvotsa leyathina ibitiwe yagcina ilivile yagcina ilalele thina ke live lethu namuhla liyabhubha liyalahleka ngenxa yokuthi sibitiwe kodwa asikhona ukulalela simuve uNkulunkulu simlalele uNkulunkulu sende lokulathi asikwende yena funa sathi ke bazalwane ukuthi nasihlakaniphile sitawuva ukukhuluma kwaNkulunkulu sibivele impilo kaNkulunkulu empilweni tethu sihambe naye simangale sesibona ukuthi uNkulunkulu unamaqhinga lamahle lamakhulu kangakanani ngempilo tethu kuphela thina nasingambalekeli kodwa sivule inhliziyo tethu sithi vulele kuye Jona ke walalela uNkulunkulu asakhuluma naye waze wagcina ayofika eNinive akhulume abantu baseNinive bakhona ukuthi baphendvuke basinziswe ngoba bazalwane kunebantu la ngaphandle lababelethile ukuthi sikhulume lokho uNkulunkulu lasithume kona kuthi batophendvuka basinziswe bangene nabo enkosini siphile kanye nabo nasibuka ke bazalwane sibuka umbhalo noma incwadi leyake ebandleni laseKorinte siyeva nalapho uyakhuluma Pawula ukuthi kufanele sithathe kamqoka kubitwa nguNkulunkulu ngoba asazi ukuthi sinesikhathi lesingakanani siselapha emhlabeni kulamalanga lebazalwane siphila nangesikhathi secorona lesibona ithatha abantu ngala bangakhonde ukuthi bathini benteni umuntu sicabanga ukuthi solo sineminyaka lesitawuhlala naye kodwa ayifiki icorona ethi asalivalelisa emhlabeni so asitati bathatheka ukuthi sinesikhathi lesingakanani la emhlabeni uthi ke umbhali Pawula asibe abantu labahlala njalo balungele ukuthi noma ngabe nini nalikhala letilongo sitholakale sifanele ngokuthi singene kusweni noNkulunkulu lokhu bekutawukwendeka ngokuthi thina bazalwane simuve nakakhuluma uNkulunkulu silalele nakasibida asicondzisa sihambe kanye naye njoba nje kwashiwo ukuthi uyawubuya Kristu atewulilanza libandla lakhe ngentiya kube lethine solo sigadzeke kuva ukukhala kwebaciloko sibone itingilo sebhakabhakeni kanti labantu besolo sibabuka bahamba seniko bona lokho ukukhala kweciloko ngeke sakwazi
squad bazalwane ungabo kufanele ukuthi sihlale njalo silungele nakasipita uNkulunkulu sive silalele sele lokulathi yena asikwende simakade nasibuka ke evangelini lethu lanamhla bazalwane liqala ke levangelini ngetindzaba letibhlungu ukuthi Johana umbhaphatisi kwase uyaboshwa kodwa lokumqoka ukuthi kufanele sibuke ukuthi wathi Jesu Kristu asevile ngekuboshwa kwakhe Johana umbhaphatisi akazange alahle athalale sathi Nkosi lebe ungibitele khona hayi ngeke mina ngize kukhona nganami lomunye lobitiwe asashona ngoba sinako lokuthi sibe sesibuka labanye lababitiwe sesibuka ukuthi ilabankayini kahle bese sicabanga ukuthi ngoba abakendi kahle nathi ngeke sende kahle kanti uNkulunkulu osipitile sineyethu indlela lekufuna ukuthi sihambe kude ukuthi sifeze injongo taNkulunkulu lapha emhlabeni asingavumeli abazalwane kuhlubushwa nekuhlubetwa ukuthi kusende ukuthi lokholo noma lolubito lwaNkulunkulu singasaluva kodwa asithatheni indzawo yethu siwende umsebenzi waNkulunkulu simkhonde uNkulunkulu ngamoya nangeqiniso siphinde silalele nakasipita sive simebede sithi Nkosi khuluma nami mina la sibona evangelini Jesu ubita boSimon na Andrea uphinde futhi ubita boJakobe na Johana ubabita Jesu labazalwane laba akabakhanzanga mhlawumbe bahleli etitaladini balibele mhlawumbe babhema insango noma bangadi ngokuthi batawendani noma mhlawumbe babhema iglu noma baphakamise ematilamonjwana kodwa kwabakhanza baphisha nekile basebenta kwathi buyani ngite unenta abadwebi bebantu buyani ningilandzele thiwa bamlandzela labafundi siyabinto nathi bazalwane ukuthi sitholakale naketa uNkulunkulu atawusibita akasikhanze solo special ngile nomsebenzi umsebenzi wakhe kude ukuthi atawukhona asibite side simlandzele ngoba bazalwane esikhatsini lesiningi lala bangabitwa babese baba inkinga amen lala bangabitwa babese baba inkinga ngoba babese labangafuni kulalela nalaba bangafuni kuphishaneka ngezinto zaNkulunkulu babese nje sebagcwala yonke indzawo sebayonisa lena kodwa lo emehlo akhe nabekwe kuNkulunkulu lo phakamise uNkulunkulu wambeka ngetulu uyakhona ukuthi aluve lubito lwaNkulunkulu aweve emandla nemavi aNkulunkulu asakhuluma kuwo funa sathi lebazalwane ukuthi uNkulunkulu ude esikhathi sebantu abavela phako uNkulunkulu ufuna abantu labakhuthele labatawukwenda umsebenzi wakhe ngungako nje na Jesu asahamba wafika wamemeta wabite badodza labakhanza aphishanelekile nalomunye umsebenzi ngoba athi ukuthi lamadodza lawa atawuyibamba lamadodza ajwayele kudweba etikebheni kunelwandle lolugobhotako kodwa aqhubeke akayekeli noma aphele amandla ngiyathi ukuthi nase abafundi babo angeke aze aphele amandla kodwa ayawuqhubeka ngabe thine ke nakasibuka uNkulunkulu asasipita abazalwane usibuka athi sesiphetha ke lendzaba yethu yanamuhla abazalwane yempitwa kwethu ngokuthi asikhumbule ngokuthi nguwe nami nabani sibitiwe sabitwa uNkulunkulu ukuthi sitewusebenta ebandleni lakhe kude ukuthi atewukhona ukuthi naye uNkulunkulu asisebentise lapha emhlabeni bathandzekayo ngoba uNkulunkulu ufuna tandla ufuna tinyawo ufuna imehlo nemlomo lokutawuba la emhlabeni nguwe nami lekufanele ukuthi sikuvumele uNkulunkulu ukuthi afinyelele etimpilweni tethu asifana nentena abazifunzi bekucala kubazalwane sishiye ngemuva konke lokho lokuzivimbelako kwakubavimbela kuba bafuku badwebe betinhlaki bazalwane ngoba bangeke baze bafike esigabeni sekwabadwebe babo kodwa bakhona ukuthi bakushiye lokho abadwebe betinhlaki balandzele nanguMesiya lebeka solo amemeta athi shiyani nilandzele mine nanamuhla ke sithi bazalwane uthi Jesu asishiye silandzele yena siqale kuthi konke lokho ngikulandzela kodwa sibe solo sihleti endleleni yakhe uNkulunkulu siyethemba bazalwane ukuthi indaba neliviki lelihle nitiphathe kahle futhi nibe seniyalalela nive uNkulunkulu nakakhuluma nathi asibita sihambe simkhonde simsebentele ngemandla egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Siyabonga ke bazalwane ishumayelo yethu sesitawulalela umthandazo lobekiwe wanamuhla sawenelwa nguye babowethu Dini. Asithandaze Nkosi Jesu lobalekile
Moya longcwele lomuhle nababe lothandzako. Siyabonga ukuthi usithinzile wasibika ukuthi sibe disebenti takho. Dinhlitiyo tethu tiyati ukuthi ungekhatsi kithi ngetulu kwethu netinhlangothi tonke. Siyabonga lubito lolufake etinhlitweni nasetimpilweni tethu. Nkosi ngesihawu sakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi usibita ukuthi sikulandzele sibe bafundzi bakho. Uphindze usibite ukuthi sende labanye babe bafundzi bakho. Sihlanganyele nabo eluthandweni lwakho lolubuyisako siphindze sibe ngulabaletha kulunga. Siyalibonga libito lakho ngaloko. Nkosi ngesihawu sakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi usibita ukuthi sikulandzele sibe bafundzi bakho sifundziswe nguwe sibe bangani bakho. Qinisa kithi lo libito lwethu sisite sibe ngilabati tsibako nalabatimisele tinsuku tonke ekukukhondeni emthandazweni nasekuzindleni. Sisite sitiletse kutsi sitewondliwa nguwe tinsuku ngetinsuku kute sibe nguletidalwa letinsha leufise kusenta sibe ngito. Sisonzete kuwe njalo nakubo omnaketfu nabodzadzewetfu eNkosini Jesu Kristu kute sati kangcono intsandvo yakho. Sive nekuphelela kwemusa wakho. Nkosi ngesihawu sakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi usibita ukuthi sibe badwebi bebantfu. Sibe bameleli bakho. Bashumayeli labahambisa kubuyisana nekulunga kwakho emhlabeni. Siqinise libitweni lwethu. Nkosi sisite nyalo loku sibona umhlaba usebumnyameni. Sisite ukuthi sati lesifanele sikwende lesifanele sikusho nekuthi sikusho kanjani. Nasibona kugula sisite kube nekuphila. Nasibona bompofu sisite sicebise. Nasibona kwephuka sisite sithuthuke. Nasibona sidzingo sisite kutsi sitehlise selule sandla sekusita. Nasidzinga kutsatsa tinqumo sikhumbule kutsi tento letentiwe egameni lakho nangekutitfoba tihlala njalo tiletsa lutsando. Sisite sibe ngemehlo akho umlomo wakho nalaba kusebendelako njalo. Nkosi ngesihawu sakho. Nkulunkulu wetive tonke nemhlaba wonke udale bonke bantfu wase uphila kanye natsi ngaJesu Kristu. Lalela kukhala kwalabo labathandaza kuwe wente kutsi sisamemetela bukhulu belibito lakho. Bonke bantfu bawati emandla elutsandvo lwakho lolu sebenta emhlabeni. Sicela bonke loku ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen.